Bia kamal gwaseme andamandu ni shankos nyak. Tikon keri pond goro kono de kon keling gwaseme. Man ban ling gwaseme keri podan yam men de kono ling. Ban rach ka kormi wachi tuok. Kam ngwane nuääri. Re kem ka menchal ke poch. Bana jaling kana me la poetry. Re wiki Juba. No ka shanka karo ka jok. No la shanka welkel. Kapai welkel ron kindangro jandangro dit kan kono niam mi jiram jidit gwaseme gorno jin bi subscribe ka bi notification bell bi jetwan te kon kedi pono wanta bi kon kale jana men gwesha kala niam gwaseme ne ka jawon chalat gwaseme gor jano beje lad yen detail chalat no shi korsha talk kam ngani ko la ngani nuääri watu gare wiki Juba ka poch camp 3 ala poch camp 3 ke camp diodien ka poch re wiki Juba menen warte gatin ka chang welkel ka jan pai welkel me ka ripoden cha no ngwase me chalar no en kanete kon nyen wa ke ngwen nuääri ka dog community kana le community kanete kontin tin ci korci kanater wa kurm be ko ngai kona kon were la jana kurm jaga lon ki kurm yab you know ngai kona no kor kon ko kor jag no bi ngan bi ken nyin gwam mi mo you know gor ken o de aden ardi nokten de na let kelten you know and all that ka bula wona ko nang na ardi man mo chi gwa chi chong jaga long so ma jakon were ko de ade kon te ka chob lai ko ngum mela kon nyin ka jakam no kon were mo ka kon edin kon kule chuine kon wo kon ga karo faji kam ko wo kodan lokten you know so she been to use forum she carry for me she kana lat and I take a comment back when ge yekel kan kon ko lare ko ken comment me men ba nyoga yekel gwas men edin kontin chirwaja lar ken no ne akeni chi same thing je to ka janna pai badda ge da ron kin da wal baddak chatwok ba comment be share ye kel cause a very important getting content gor kon ban lingwa seme ramishi comment cha jalat ko ajene shi same thing cha happen they wishing with me mi chitwo gan wale ki ta dana shi ngare la hat ke je cher mena ngai kone ko wen dwar mi to la gor no ba ngai kelo de so report en kon ngwa seme ajene mena cha gor ram me che report cha jalat you know chala gwa mi shu kwen jadiri nen eno lara jeno nen ka pai badak runkin dang rol badak eno wa chu kan kor chu kan ter chu kan er chop ke kid ku dang du jen wan kel chu kan ga joirar ka kem you know ala ko ter ga ba wa chi kor mi de ter you know no kani kore dana kor mi jek larken no de ne de ka kef de ka yan in August 2018 they united themselves and chased 1,341 out of the camp based on the same baseless clashes and Kadugli Gatkor said my recommendation was that any camping area in the nation doesn't deserve all above 18 male to stay or live in it. Military should collect them and take them to barrack, and the below 18 years remain, and the only job they would be forced to do is schooling only. She recommendation je lat gwazmen woni rekonde palode re kem goda ramimo mitikarun wal badaga bepe amin run wal badaga bepe jaram dane te re tijen barun wal badaga woni am kandi ala wade ka wo cikande te ka kem ko ze kene ko ni right now ko kuran chalat gwazme mi de kon ngaje no kor jega ne shang you know chere ngai kon but michi ngana je choose no bika lana kor you know na me beje long mi jek chi mo kwa so na me den ya condemn ko chirium chida me chatwok pan ga jawran chalat gwasm so jega long chi mo ga men wadi algo reaction yen kelu ngai kanu na me mi jek chi mo ga you know so me to gwa me mi chatwo ko chinwari ga nyen la gor no de dide ko ya le ka ngum ter ko kon wore la ter kon ngwani chit ke nyangwari ala nyingman la to sometime you know sometime don't roko ke kwi par ni tene ti chunkel ke kuma kirim yadi ke ne di chunkel ke dar kuma char kan koro kon la mala ter ke long
but me ngaje long ke nying man te la ngola terga chicken waka dong personal garages, something like that. But la wini jen ka dong de ka kori in konde la koring manin wari ka kuy gware. So jo me chalare which mi ka de yena linka do bran je to goje eno chi kor me je to kam wer karodian chirgamen chaling wasme. Bana we ka le rodian me de kon ling anono ka ler man de nyoy kel gwa ba ro che ka kuumɛ SPLA IO kitgwang faction, okay, na me la menen kon gwa me. SPLA IO kitgwang faction take a statement which can make me gorba nyoy kel a statement kadi na mo chikarwach, kataye dane che korche to goje mugor jeno de kon dial tik liang teneno what happened that day meje kor meje to ka jaw chalat gwase me baje nyoy kel kelode ko chaja gorore di elite TV so she can jo chikana to jo chatu gwase me nyol jeno shi SPLA IO kitgwang faction she can jo chikana lat pin Simon Gadwidwan ka jen report nen kon mo gwase me ke message mi cha share online ka social media ka Facebook ko bana tika ngai ka dobe dana ci korche to gaje de kon jiganu chaja gorne na baje tiege ko biya jenen, okay. Keni kitgwang faction under General Gadwidwal chika lado wonene keni ne kien tin kon tere wiki Juba so report me kenya me report dana tere wiki Juba ban ngai kono tin konte lat ko la tok beke cause chicken information me chicken lat ka taran je to goje ki ne kena kon intere ki Juba chit mi shanen gwase me bat kenyam yana ko right ka kore dana ci to ndan ban ko lo ka je report lin kon gwase me report ci to pan ka je de je kon dia la ngach en wo ci korche to kam kuumɛ SPLA IO kene kuumɛ kitgwang faction chirmenen kon mo gwasme right now ka kwiko re dane shitwok shete list but chike tan wan ka shete ka bot ka je kon ndial ngaje no shi kuumɛ mayardit che helicopter che jak do branen chalat keje but gwenye mandana shora lat gwasme engo ngum shora lat ka ne kontra la SPLA IO kitgwang faction ngum bit ka that long telemi lat ken cause la na bit ka te ka dong bi ken o dong de reale ka den dong bi na bi ke bi lora ba ka dong chikelet ban manan kan lat gwasem ban yo linkel cause a very important katin kon kan lat ban kulu ko kor dan en tok so chan na me min gwikel do dan en che to ga je che manan ngai kon no gor kon liang long katin kon lat ko rodien ka kuumɛ jo chalat gwasme kan SPLA IO kitgwang faction lat kana gwango kan ni shine ken chigi janya long rai wiki Juba chigi janya rai wiki Juba and that telramimo mi dier kake shikimana ngai kon ne gwade dane chaga jagano wiare wiki Juba tele information which kana min jak right now jen muku kan warga la gor gwade me warga ma gor kan ka chanka wero lo pai kana gor shang wero ko pai ke ron kindara jandang ro di ke jen warga ran kan gor gwas melat ken no ne kani kuumɛ mente pin Simon Gadwidwal la kuumɛ SPLA IO kani ni atuga ko kor pen te chwa lo right now te ko te ka pen dang bangwan kani te gare wiki Juba te ram ko communicate ke je chicken communicate ke kuumɛ mayardit ka ci kuumɛ mandan la SPLA IO kitgwang faction mente rai wiki pot Sudan chicken nyoga mad bane chicken rolling bane ke kuumɛ mayardit lo di al cha pele ke kan de tini jaka ken ka dobe dane dong de mal de blat me chicken agreement kana ta ke kuumɛ mayardit no de ka letkel gwade ci mayardit che wudodien general chief general ke che jaka pot Sudan ko bo rai ke Simon Gadwidwal ka gwaze dane chicken urwa charo en lingano de Simon Gadwidwal der were wiki Juba ci Simon Gadwidwal che kulad no ne mu walu ire wiki Juba gor jeno de ke de ko nang re wiki Juba and then de kulore wiki Juba jen ma kandi de kanang chen bore wiki Juba so jen report dane ci kan la ne kenyam so chwaru den chu ling banen ni tin na mon wo e magwa lo de ka letkel
but chingwani benwe ka dobra dien mi cha ngecha gwa ka ta dan chingwan bun ka benwe ka je but de ko lar no de me dan cha dak ma char me cha je be yen of course de dial chi ka je ko di ramadan ko dial lat ke jog de dak ma char but after that me cha dak ma char me cha je yen ko gwa dan me chi ko me je to ka je re which mo mishal ke nasser ano chu chwaring ma cha cha yen den ga ko ra chwa ken bon diality pardon diale konte teken negotiation ke kum Kiir mi yadi chwa ken dial chwa drop ate rami mo mi chwa no go bele ngote ka agreement ken kum Kiir mi yadi chwa ken dial chwa ka silent no munyo do kum SPLA IO agenda me chwa parisa menga do duel chwa jaga jabit chwa tuman peace initiative me lat ke UPA United People Alliance chwa nyogo jaga bit ban chwa kan silent ken dial chwa ka stop ka pai ke lo ka pai roida pai dok ko chalo ne pai dok de kan nyog lutin bat chur dial chu yoga after that teram cha jore chala nyog mi lenga ja so gwad me jen ku en ling gwad me ka party dung sai mun gadu dial no tika ker pet dang bang man re ki juba teram right ke teram right ke kui peace ke me da ne shi kan implement peace da ni kan tan ka pot sudan teram cha right ke ship general la ke point e Kiir yadi kan je kware nobody right ke kan pa dang mo ngana titine re wi lor bang teleram mo mi ling jora so ku jamo beje mat kan tel peace deal mishana ta nyok kan shawar gan wan bonu kan gwar kuumɛ ke lula kana gorjini national security service do budanan de kan right ke president Salva Kiir yadi ba jodin cha gore linga je so ajen do budanan chingwana chi ga we ke je ke chi ga we je ke so right now mugi kon lat ko din ke de be la tok ko yen mdong ke yen di shore which no yen malu na gor ka jana balo paliye teram right ke ye teram jogi di and all those so ngum de ro ko lat ka jano ku yen fight no de mal de ben ishram danan dong yen jele gwich no chele kana lo tele way out dong de mal de ben ka ja so na me titin mi la ro re which mi de kon dia linga no telemul lo roda en tam murai kone so de yende dialo de yana ngaje no ka delat karudien an wo kuumɛ SPLA IO kitgwang faction atele gwawo gatina tam ko char dialo kone dong de kan ko lat chakan dial chaka ge an male dane kwala tanya kan chi Kiir yadit palaje wanamo teram right ke nobody is talking to them aja report an chikan no ngwas me de kon dial te ngaje no tela mal mi lat ken tam Kiir yadit dial chi ke je ne ga dobe dane chadar ko char chaje yen ke je so de kon jo mo de kon ngach chadan muy kab de dien me bial yen ngwas me update me bala jen message nen kon ngwas me would jan mo gon me jen ramkel mshugwar kordan le ro wi ke juba kambul mil ken janken chwale lino angok alwir jen che jom che jalat ka ta dan ndang ngwane ke jen ba message ne be jen ya yekel message che laro ne jeni big mistake made by SKM Salva Kiir Mayardit jeni o che Dr. Benjamin Bolmel che ja point ala vice president kajen che general akol korkuch che jayen anyok jen che gunship che jagmu wana ne ka je ka ton anyok bajen che dini che ganyo ko jaka ka bor anyok bajen che comedian Amas Jok che je yare ke Juba jani chi kon be remain the same again so message nen jana mo gwasa me kasam very shocking but ka jang ngai ken mandan talk gwade dan right corner long no dong ti dial go ke re ke Juba but things are not going well right now right corner jen kul te ka message nen yen te gwasa men go ti jang charen ling jen me big mistake en chame de Salva Kiir Mayardit jen wud jang kana me chalali no angok al wire ki yes lino angok alwiri dong she I don't know me she ke wut no dio jen wo jong dong she jena ajana men cha mistake da na sha lad Kiir Mayardit ajana queen de ke bolmel queen de ke bolmel la vice president then this was the first mistake Misha made a Salva Kiir Mayardit
Jen mistake me shi mistake me kwa dere bol mel dere jo kwanya de bol mel arami mo mel de ni business de ko ne te ko kenten dong very important ka party ko ga lepal ko lo kwanya rami mo mishi corrupt ke je chang jek chakalat jen first big mistake chala da Kiir mayardit o che bol mel cha ja kwanya jen mistake do diena chala da Kiir mayardit ajene taye dane che akol kor kuch je yen ka ja akol kor ngai kono ne rami mo la kwer mi dilong kwede ni che general akol kor je yen ka taye dan che kor che to jere wi ka jub me chaje wudu me ne Kiir mayardit gwade che ojal wudu me che ojal wi do den ko la ken du njoko den chwa je lo wi kora so lu ne jok chi lo de che jek ajene ngum wi kɛmä then from there shukira come position mudo den ala ko dung warap ba ne ka chop de ka wer chwa nyo wo chwa chang position kana kam after that then chwa jo goro no ba jo kep dore jen wo ko tan chu na liu de ne chu baro ki ne wan chi liu ka do be dane cha medical meje to je ne mane ka ne reng mi di long lok jang men tam do be dane yen kana kol kor ka je do de ne lok jang long rai na ka sil ke me yadit do be dane cha ganship che je jak dore chal ko mo ton che jak ka ton che jak ka ton we chicken wo bogon winemi but then gwada dana che me chala tel ripon mi chanong ka kwi ju bone ki ka kwi let but chala re wok to chop ke jen bakal dio je cha kanak ajere na le dana shi me chi bok me cha jak kuma Kiir mayardit na me jen dio dina lokana ka Kiir anyo go dien lokana long right now right kone ajene adwo badanan cha dini national security SSPDF jaga jagdoro shal ka mobor ka jongle ken loken donation men tamana mo no de ne reti de ka jak kwa community kwa galo la jeg special me chala de wude dan me jana naga shek ena okene kana nyinka ka bom so right now chi janka la na me je ga long ne up to now lokene eno ken me kel bor sha de jakten la de SSPDF ko dong loken dung Michal ke me de kono lare Red Bell group and Red Bell group and bikan na item moteba meken ba kanang so chicken anok loken right now agenda na to on tamaka ke kan chicken agree kamandan and latke so na mo amele roda me de kon dial tikangaitin so mluno di chicken anok no ba ne ken ba ka yen chengna men which net di gen o de kanalat tele cha ja approve community janten kokien ano de neken de ka de meken de ko nan ko ken lat ken ne ko gang ken dora ka kwak tinte teneken kan ngi ko na Red Bell group te ka match te ke bunni te ka ne karang but chikan lat no chikan te ka match so right now amatuo one ka ler de no de konlin lera me bala jen mlingen mi chay jwa yekel already ne ka jen report and chwa but go adere link amana lerode why mum to ne me man to ka panal commissioner dung Maiwut county lera jotoan jen chay nyok milat ke jogwade ka kor ke me chaje yen kwang shorale ngai kondian me dan shora la no cha Maiwut county commissioner kware chaje yenene lar jotuan cha yenene lo cha wuche let ye chaje de nyokom lo ke jok and it's been more time ka prison ka blue house don chen nyam budon ba yen ten because ngai kona so cha yen ka blue house and then men chukuru to gene mi chaje kulu nyantame ko chaje lun ba ne ka gwaze dan elat ke je me yan ke je teram cha kwan gwade wudu shalom no kong chorale dio je no kong chorale cha jugo no che gwar che bu iran ko mo gwar ku iran den mural bato ka mai that was the reason why cha je kwan teram cha kwan so chikana logo no de gwar ku iran barai na mi che lunjo kon ler jotuan honorable ler jotuan shuru shal ka dollar je kop che message che gor che la do che ler jotuan che nyoko mulo je gwade warga mi gor mi shalat gwase me na report ran shiben wa cha ler jotuan cha nyok kami kwan ke je gwade ala county commissioner no
So they conclude when they contain no again what they large to and they watch right now. What are they gonna do? I'm going to okay. Kone sineri want you like social media chogwa large to an again that can large to an jor. But right now, the large kele lunjoga lo jaram down la county commission right now. So what do you think? Many comment me drop guadamoka kui large to an la Maiwut county commissioner kadob dan chanyo lo kwara kaja. So jo me janan go de nya konkel ene ban je kala rodian biatamal